бале, то ҳол касе бо мо пайваст нест дар пахши мустақим, чунки қариб 1 сол мешавад дар пахши мустақим нестем ва кане бубинем ки кӣ то ва имрӯз дӯсти онлайнӣ аст. бале, аллакай 1 дақиқаи аввали пахши зинда ба итмом расид, вале то ҳол мо касеро намебинем аз дӯстони онлайнӣ, ёки дигар дӯсти онлайнӣ нестанд. хоб, акнун мебинам ки як ошино пайдо шуд, Сироҷиддин. шом бахайр Сироҷиддин, сипос барои пайвастёбӣ ба пахши мустақим. хоб, Мансур, шом бахайр дӯсти меҳрубон Мансур ва сипос барои пайваст шудан ба пахши мустақим. аз дунболи зиндагӣ дар ҳамин тарафҳо бад не, ҳама хуб, ташаккур барои пурсидан. шоми шумон ба хайру шодӣ бошад. бале, дар ҷои мо аллакай ҳозир соат 6 аст бегоҳ ва ман ба қадамзанӣ баромадам дар шаҳри Гданск ва гуфтам ки як бор ба пахши мустақим бароям, чунки муҳлати дароз буд ки дар пахши мустақим набудем, қариб 1 сол мешавад ва бо дӯстони онлайнӣ суҳбат кунам. Кане бубинам ки то ҳол ягон дӯсти онлайнӣ маро пайравӣ мекунад ё ки не дар YouTube. бале, аллакай мебинам ки 6 кас ба пахши мустақим мо пайваст шудааст ва ин афсонавӣ аст. Шералӣ Гургалиев. Вау, 10 кас. ин зебост. ин дар ҳақиқат ки зебост. Кане газонед дӯстои азиз, агар ягон саволҳо бошад, пурсед, ҷавоб мегӯям. дар чӣ кору бор? Зинда бошед дӯстам, моҳи Рамазон зур наовардааст. Не, зур наовардааст. боз ки дар инҷо Шералӣ аст, Сироҷиддин аст, Мансур аст, 11 кас. агар кадоме нав ба пахши мустақим пайваст шудед, тугмаи мақбул гузоред, то ки пахши мустақим моро YouTube ва дигар дӯстони онлайнӣ ҳам фиристад. месси Лионел, салом, ба хотири Аллоҳ дӯстат медорем. Наврӯзро чӣ гуна ҷашн гирифтӣ? дӯсти меҳрубон, мутаассифона 6 сол мешавад ки Наврӯзро ҷашн гирифта наметавонам, иди муқаддаси ниёгонро, вале аз онлайнӣ гирем рақами ба дӯстони наздик мегӯям ки Наврӯз муборак. вале агар ки дар Тоҷикистон бошӣ ё ки дар Озарбойҷон ва ё ки дар Ирон, дар ҳақиқат ки Наврӯзро ба дараҷаи баланд ҷашн мегиранд ва ин дар ҳақиқат ки зебост. бале, ман дар Гданск ҳастам. ин шаҳре ки 9 моҳ қабл кӯчида будам, ин гуна аст ва ҳоло соат 6 бегоҳ аст ва ин велосипедое аст ки ман мегирам ва ба кор меравам, ба офис ва баъдан боз ба хона меоям. ида хона биен. ҳатман рӯдаки шуморо хуб мешиносам. чӣ тавр, яъне рӯдаки шуморо хуб мешиносам? Аммо бале, аз рӯдакӣ маро мешиносӣ ё ки чӣ тавр? зур мехӯрда. вале ман нафаҳмидам. Бели Сери. Где я? Я не знаю, а где ты? Не знаю.
شریف سلام رضا خیلی شد که شما رو ندیدم. بله دوستی مهربان من هم خیلی وقت شد که در صحبت آنلاین نبودم ولی برای شبکه‌های اجتماعی خصوصا برای یوتیوب نقشه‌های زیاد دارم تا که نوار ایجاد کنم ولی حالا وقت نشده ایستاده است چون که دیگر لایه‌های مهم هستند و متاسفانه حالا وقت نمانده برای ایجاد نوارهای یوتیوبی ولی حتما این شوق و رغبت من است این عشق من با ایجادکاری و با نوارسازی است و حتما که برمیگردم مهلت کشید شاید که در پایین‌های سال و یا که در اولی سال. تشکر مسی لیونل شما هم تنسیت باشد و سپاس که وقت جدا کرده و پخش مستقیم پیوست شدید و با من در صحبت هستید. بله براستی بسیار از دوستان آنلاینی رو میشناسم برای مثال لیو مسی رو میشناسم شریف رو میشناسم اکنون شیرالی و سیراج الدین و منصور شاید که دوستان آنلاینی نو هستند ولی دیگر بچه ها رو میدونم که در پخش مستقیم سال گذشته بودم با من. خب سیراج الدین با نزدیکی امیدوارم ثبت ویدیوها رو در یوتیوب برمیکنید و ما انتظار. بله دوستی مهربان سیراج الدین نقشه‌های زیاد دارم برای در یوتیوب. این یوتیوب ایجادکاری این یکی از مهم گیرم شوق و رغبت من است یک کاری است که من دوست می‌دارم و از اون هیچ چیز در بازگشت انتظار نیستم تنها برای شوق و رغبت با مثل آن که فوتبال بازی میکنی و هیچ چیز در بازگشت آن انتظار نیستی منم با نوارهای یوتیوب همین گونه نقشه دارم ولی باز وقت مهم است در اینجا. خب تیگر سلام در موفقیت در کار و بارت با شما دوستی مهربان موفقیت در کار و بارتان. Just a moment life is on fire. بارسلونا چمپیون میشود لیگ چمپیون‌ها رو میگیرد. فکر شما رو بفهمیم براستی امسال بارسلونا این خیلی هم دسته ابرقدرت است اگر که مقایسه کنیم با 4 سال اخیر خصوصا بعد اون که بزرگترین فوتبال باز در تاریخ انسانیت این دسته را ترک کرد دسته با خیلی هم وضعیت بدی مالیوی رو آورد و حتی خوی که بهترین فوتبال باز بود یا که نیمه حمایتگر بود نتوانست که دسته را مدیریت کند ولی امسال خیلی هم ابرقدرت هستیم و امیدوار هستم که لیگ چمپیون ها رو غالب می‌آییم چون که اگر که این سال هم مادرید لیگ چمپیون ها غالب آید پس دیگر براستی فوتبال معنی نخواهد کرد به شوق و به رغبت خواهد بود و اگر که بارسلونا این سال غالب آید پس ما میتونیم که گویم که یک رقیب مادرید هست ولی متاسفانه مادرید سالهای اخیر چمپیون اروپا است و یگان دسته سیاره با آنها برابر شد نمیتونه از جهت همان گریم دستاوردها ولی بارسلونا در ال کلاسیکو مغلوب کرده توانست این دسته رو چندین مرتبه. خب بله من الکی 2 سال میشد که شما رو پیگیری میکنم اما در پخش مستقیم کم اشتراک میکردم. فهمو بله براستی دستم کم ترک خنک خورد چون که بود هوا خنک است در لهستان. خب نوشته است سیراج الدین در باره فاوریت اساسی توبی طلایی چی گفتنید؟ این سال من فکر میکنم که اکنون محمد صلاح یکی از فاوریت ها بود ولی متاسفانه دسته لیورپول لیگ چمپیون ها رو ترک کرد ولی من براستی میخوام که اکنون یامیل یامال هم هست یکی از فاوریت ها ولی من نمیخوام که او توپ رو گیرد بلکه پدری خیلی هم براستی نیم حمایتگری ابرقدرت است خیلی هم خوب بازی میکند و اگر که این سال یک از فوتبالبازان بارسلونا این را گیرد خصوصا پدری من شاد میشم ولی یامال فاوریت است و اگر که مادرید چمپیون شود پس امباپه به یگان مشکلی باید که امباپه دهند این توپ را
не Реал мегираш. Бале, умед акнун бубин Мансур. Ман ку бар муқобили Мадрид нестам. Ман фикр мекунам ки Мадрид беҳтарин дастане клуби таърихи инсоният аст, чунки аз ҷиҳати молӣ ҳатто президенти онҳо хеле одами доно аст ва одамони муайянро дар даста ҷалб мекунад ва фасод дар ин даста нест. вале агар ки онҳо як умр ғолиб боянд, пас дигар дар футбол интрига нест, дигар яъне рақобат нест, дигар фақат онҳо ҳастанд як дастае ки чемпион мешаванд, амони дигарҳо ҳам чемпион шаванд. ҳала Мадрид. Рафиня дар бозиҳои муҳим беҳтар худро нишон медиҳад. акнун ман ку бароси ба ман Рафиня писанд нест. аз замон аввал писана буд, вале рост мегӯӣ, дар бозиҳои муҳим худашро нишон медиҳад. вале бисёр дар ин ҷо меҳмонҳо бегоҳ ё ки ҳамин одамони муқимӣ ба сайру гашт меоянд, чунки макони зебост ин қисми Лаҳистон, хусусан ҳамин шаҳри сешаҳра. лондон биё, мо пешвоз мегӯшем. Аниқ дар куҷои Лондон ҳастед? Мутаассифона Бритониё аз Иттиҳоди Аврупо соли 2020 баромад ва ин маънои онро дорад ки дигар муқим, яъне инсонҳое ки дар минтақаи Шенген зиндагӣ мекунанд, дигар барои ба Бритониё рафтан мо бояд ки визо гирем ба сафорати Британияи Кабир дар Аврупо муроҷиат кунем, то ки ба мо бале виза диҳанд. вале шояд ягон рӯзе шавад равам ҳамчун меҳмон ба Лондон. Лондон ин хеле макони таърихӣ аст. вале Британия аз Иттиҳоди Аврупо баромад, ин кори хуб накард, чунки мушкилӣ зиёд овард ба сайёҳат, хусусан ба худи шаҳрвандони Бритониё. вале аллакай вайҳо худшон ба хулоса бароварданд ки мо дигар ба Иттиҳоди Аврупо лозим нестем ва Иттиҳоди Аврупо ба мо лозим нест ва тарк карданд. ҳатто дар Шенген ҳам нестанд мутаассифона. вале як рӯз меравем Шералӣ ба Лондон ва шояд ки якҷоя қаҳва нӯшем дар ягон ҷо. агар не Арсенал чемпион шавад. бале, Мансур, Арсенал хелам дастаи хунук, дастаи абарқудат аст ин сол. прости дилам сӯхт, чунки шумо хеле хунук хӯрдаед. бале, 1-5 дақиқа дигар дар суҳбат хоҳам буд ва меравам, чунки ин тараф хелам хунук аст. ҳоло бибин, дастпӯшак дорам. дар як дасти дигарам, дар як дасти дигарам не. шояд ки ба ин даст қафе мебинам, ин тарафа бибин сурх шудааст. мутаассифона ин қисми Балтика хунук аст, бубинед. ин қисм хелам хунук аст. акнун ҳамин тобистон беҳтарин вақт аст барои дар ин қисм зиндагӣ кардан, вале зимистон хелам хунук аст. хоб, дӯстам дар бораи барномасозӣ суҳбат кунед. бале, агар ягон саволҳо дошта бошед, пурсед, хоҳиш мекунам. Big Coach, салом аз Алмато. ман дар Алмато будам, вале дар Остона ҳам будам. ба ман Остона писанд нест, намеравам ба Остона дигар. ассалом, Абдулло навиштааст. ака дар куҷо қарор доред шумо? ман дар шаҳри Гданск, дар ҷумҳурии Лаҳистон, дар Иттиҳоди Аврупо. кадом ошиқоро? акнун дар ин ҷиҳат ошиқҳо зиёд ҳастанд. бале, ин қисми Балтикада. ва фикрам ман ҳам оҳиста оҳиста велосипедамро гирам ва ба он тараф ҳаракат кунам. хоб, Тоҷикистон кай меояд? дар Рақша ҳаст. дар Тоҷикистон моҳи январ будам ва худо хоҳад имконият шуд ҳатман боз меравам. хоб, Шералӣ навиштааст ки ман ҳамсояи шумо аз Гагарин, доктор Сино рафиқам. ин хелам зебост, вале номатон камтар ношинос.
ҳамсоя. خب مور اصحاب ها رو آرام میکند برای آیتشنیکیم. بله البته براستی خصوصا تابستان وقتی که باری اول کوچیده بودم با این شهر قریب هر بگاه می آمدم قدم زنی و برای کتاب خواندن. مکانی زیباست. در الماتا 6 سال زندگی داریم و در تابستان به وطن می رویم. زیبا. در الماتا من سال 2019 بودم. در سال 2019 در الماتا بودم و خیلی هم زیبا بود. برای سال 2019 الماتا به ما پسندتر است نظر به آستانه. خب بله ولوسپدم رو در اینجا میگذارم و شاید که در یگان نشستگاه ایستم. خب مخلصی کدام دسته فوتبال جهان هستین اکا؟ من چلسی خیلی پسند است، خصوصا از دورهای دروگبا، لامپارد و چخ. ولی حالا اگر که فوتبال تماشا کنم تنها منتخبی ارژانتین رو تماشا میکنم و بعداً کم و بیش بارسلونا رو با من پسند است. اکا با لهستان فقط همچون دانشجو رفته میشود و یگان راه دیگرش است. اکنون نگاه کن دوست مهربان، همچون کارم میتوانی با دل خاک کشور سیاحت کنی یا که سفر کنی انیخترش. ولی گپ در این که چگونه متخصص است. اگر که متخصصی بقوت باشی در یگان ساحه و آن کشور آن بازار مهنت به تو نیاز داشته باشد خیلی آسان است. باید دعوتنامه میفرستن و تو با سفارت میره میگویی که من میخوام که یعنی مرا دعوت کرده است بگیرم گوگل از دل خاک کشور، از همان کشوری که گوگل در آنجا است بگیرم. اگر همچون برنامه ساز روی یا که همچون دیزاین روی. ولی اگر که کارهایی که کم طلبات بازار دارد، کارهای سیوم آن رو میگویم، اگر با این گونه کارها روی شاید که قریب که غیر امکان است رفتن. ولی دانشجو این البته که راه آسان است، چون که تو همچون دانشجو مصرف میکنی، اجاره خانه میدی، یعنی بسیار کارها انجام میدی، برای همین با تو آسان‌تر میغلطد. خب با من تو معقول است. خب زیبا اینطور باشد. ینوری همین سال در دوشنبه بودی؟ بله ینوری دکبر رفته بودم و قریب 1 ماه در دوشنبه بودم. بله و ینور 7 ملکه برگشتم. خب عبدالله است که واه دفشون کن ارژانتین را قطعی بارسا. من مخلص رئال مادرید هستم. چلسی هم دسته خوب است. بله نگاه کن دوست مهربان، اکنون فهمو است یگان جوانی ندارد. تو میتونی که برای مثال با ما دسته خوجان پسند است از دسته‌های کشور. حتی در میدان خوجان هم بودم. با من استقلال پسند نیست. ولی این معنی را ندارد که من آنها رو بد میبینم. ولی ارژانتین این چمپیون است. چمپیون ها رو یا که همان قهرمان ها رو همه وقت بد میبینند و ارژانتین یکی از آنهاست امسال. ولی چلسی دسته من بود. بله درست. خب درباره پایتون و لینوکس یگان ویدیو درسی نو نیست. متاسفانه تا حال نه. میخواستم که پایتون رو پورا در یوتیوب ایجاد کنم. اکنون قسم اولش رو ساختیم ولی قسم های دیگرش رو نساختیم، چون که باز میگم که الکی همون وضعیت دیگر شد. خب در اون وقتایی که من نوار ایجاد میکردم برای آیتی آموز دانشجو بودم. دانشگاه تمام شد، من از خوابگاه دیگر کوچیدیم، دیگر شهر رفتیم و متاسفانه ادامه داده نتونستم نوارهای درسی آیتی آموز رو. ولی حتما که یگان روز نه یگان روز باز برمیگردم. خب با سوالهای شخصی جواب نمیدیم منصور. نمیشود که تاجیکان ما رو به دولت‌های اروپا برای کار کشاورزی یا ساختمان ببری رضا؟ نه متاسفانه من کاردهنده نیستم و یگان شرکت بزرگی ساختمانی هم ندارم که یگان کس را دعوت کنم. توصیه من هم نیست برای کارهای کشاورزی و ساختمانی رفتن یگان انسانی سیاره. تنها توصیه من هم وقت یک چیز بود: آموختن زبان های خارجی
خصوصا انگلیسی، اسپانی و چینی اگر که توانی. و البته که رو آوردن با تکنولوژی، چون که تکنولوژی چیزی بود که زندگی من رو عوض کرد و من 100% کفالت میدیم یا که باوری دارم که زندگی تو رو هم عوض خواهد کرد، چون که آینده از تکنولوژی، از AI، از این وابسته است، از محصولات های رقمی وابسته است. دیگر با جای اون که گیریم همون بل و کدمان گرفتن، من خواهش میکنم که میشکه و کلاویاتور را گرفتن لازم و زبان ها را آموختن. اگر هم زبان انگلیسی را دانی، مهارت سخنوری داشته باشی، برای دیگر هم مهارت رو می‌آموزی. امروز توصیه من این وقت زبان آموختن است و البته که رو با آیتی آوردن، رو با تکنولوژی آوردن است. خب نوشته است عبدالله: من با دسته پنشیر تاجیکستان مخلصی میکنم برده. من پنشیر را میدونم. سال 2014 2015 در رودکی که من زندگی میکردم با دسته کوکتاش پنشیر بازی میکرد و خیلی هم دسته ابرقدرت است. برای در لیگ یکم آنها یک عمر دسته ما رو مغلوب میکردن، حتی در خانه همون. پنشیر خیلی هم دسته خوبی فوتبالی دارد، ولی آیا آنها در لیگ عالی این سال بازی میکنن یا که نه عبدالله؟ بله خنک است. خب بیگ کوچ درباره فلاتا و جت پک کامپوز چی فکر داره؟ درباره جی آی تی چی؟ متاسفانه من با جز فلاتا دیگر تکنولوژی ها رو نمیدونم. مثال من در والوو گروپ آی تی تنها همچون برنامه سازی موبیلی با فریم ورک فلاتا کار کرده بودم و تنها با همون معلومات دارم، ولی بعد از همون 6 ماه کار، یعنی تجربه آموزی نقطه‌اش بود، دیگر نتوانستم که وظیفه جونیوری رو گیرم و بسیارتر رو آوردم با کیبر امنیت و رو آوردم با همان اداره دستگاه ها و دیگر از برنامه سازی در کمتر دور شدم. ولی حالا باشد برنامه موبیلی دانش آیا را ساخته ایستادیم و این با فریم ورک فلاتر است. خب تماس ولیدزاده: hello from Georgia. Hey Tamas, hello from Poland and very good to see you. Thanks for coming in. Thanks for your time, but yeah, very happy to see you here. روشن کلاب: بله روشن کلاب هم خیلی هم خوب بازی میکنن و یکی از دسته‌های قدیمی کشور و مشهور کشور هستند. خب بعد حادثه کراکوس وضعیت مردم تاجیکستان در اروپا چطور است؟ اکنون از دوستانی که من دارم یگان مشکلی نیست در اینجا، یعنی کسی حتی نمیدوند که چی گپ شد در مسکو. یک چند خبرها اکنون بود همون سالهای پیش، ولی حالا براستی کسی پروای کسی رو نداره در اینجا. خب اگر درباره شرایط تاجیکستان در کجا برنامه‌سازی آموزیم اگر امکانات اقتصادی محدود باشد چی مسئله میده؟ خوب اکنون نگاه کن هیستوری چنل. من کو باز میگم که 17 ساله بودم، قریب 17 ساله بودم تاجیکستان رو ترک کردم برای تحصیل کامپیوتر ساینس یا علم‌های کامپیوتری با اروپا آمدم و من خیلی خوشبخت بودم که همون کوتای اتحاد اروپا رو گرفتم و قریب که مبلغ پرداخت نکردیم در دانشگاه. اگر که کوتای اتحاد اروپا رو نمیگرفتم و من لازم بود که هر سال 2200 یورو در دانشگاه پرداخت کنم که این خیلی مبلغ کلان بود در آن سالها، خصوصا وقتی که از دوشنبه پرواز میکنی با اینجا. در اینجا قوای برقم آمد. خب اکنون نگاه کن در سال 2019 براستی اینترنت که امروز ما داریم یا که اینترنتی که ما امروز میدونیم از جهت موادهای علمی با دلخواه زبان کم بود، یعنی اگر مقایسه کنیم با امروز. ولی امروز چنان معلومات زیاد است، خصوصا برای مثال من توصیه میدم لینکدین لرنینگ و دیگر توصیه میدم یودمی، کورس های پولاکی دارد ولی اونقدر مبلغ زیاد هم نیست. همگی ممکن $15 یا اینکه یورو یا اینکه پوند یا اینکه 150 سومانی پرداخت میکنی، بهترین کورس ها رو میگیری. از تاپ همون گیریم متخصصانی اکسپرت هایی که از مایکروسافت هستن برای مثال در لینکدین. ولی این در سال 2019 نبود، لینکدین لرنینگ نبود. من نمیدونستم یگون چیز درباره لینکدین لرنینگ و حتی اینترنتی بلند سرعت هم نداشتم در اون وقتا. برای همین برای من این بهتر بود تا
ба ягон донишгоҳ ё ки ба хориҷи кишвар равам таҳсил кунам, назар ба он ки аз душанбе таҳсил кунам. Вале имрӯз 2025 оё арзанда ҳаст то ки барои барномасоз шудан ба хориҷи кишвар рафтан? ин саволи хеле бузург аст ва ман дар ин бора бо бисёре аз дӯстон баҳсҳо кардем, дар YouTube мондем ки чаро ту бояд донишгоҳ наравӣ. Акнун мақсади ман ин нест ки ту пурра барои ҳама ихтисосҳо нестин, танҳо барои ихтисосҳои муайян, барои мисол барои ихтисосҳои бизнес, барои тиҷорат, барои забономӯзӣ, барои барномасозӣ, барои киберамният, барои дизайнерӣ, барои яъне бисёр корҳое ки имрӯз маоши мисол агар ки вобаста аз кишвар биёгирем бо доллари амрикоӣ гирем, агар ки дар амрико бошӣ бисёр аз касбое ки $100,000-150,000 дар як сол пардохт мекунанд ба ту донишгоҳ рафтанро талаб намекунанд. Барои мисол мутахассиси киберамният будан биёгирем ки ту агарам сертификати Security Plus-ро дошта бошӣ аз CompTIA ва ё ҳаргиз намегӯям ки туро бояд рави Harvard ва тайёрӣ бибинӣ. Не, аз хона тайёрӣ мебинӣ, сертификатро ҳатто онлайн мегузарӣ бо $150 ҳамин гуна. Агар ҳамон сертификатро ту дошта бошӣ аз Security Plus барои мисол, ин тилло ҳаст дар ҳамон резюмеи ту, ин тилло аст. Ва ширкатҳои дохили кишвар агар ки мисол Алиф ё ин ки Мегафон агар ки равӣ барои ҷои кор, ман 100% боварӣ дорам ки онҳо ба ту шояд ки дар моҳ 10,000 сомонӣ пардохт кунанд миёна то 20,000. Акнун ман намедонам ки дар Тоҷикистон чӣ гуна аст, яъне маошҳои киберамният. Вале агар ки дар амрико бошӣ, ин метавонад ки тура $60,000-80,000 биёрад. Ҳамин танҳо сертификатсияи Security Plus аз ширкати CompTIA. Хоб, вале барои инро гирифтан ту бояд ки 4 сол донишгоҳ равӣ? Не, 6 моҳ кифоя аст. 6 моҳ 1 сол кифоя аст. Акнун вобаста аст таҷриба албатта. Ва чӣ тавр калон шудӣ, дар куҷо калон шудӣ, яъне чанд сол компютер истифода бурдӣ, дигар ин ҳамаш акнун вобаста аст. Ман наметавонам туро ваъда додан ки ҳама метавонад. Не, мисол як бачаке ки аз Бадахшон гӯсфандчарон буд барои солҳои сол, барои 10-15 сол, вай наметавонад як бора компютерро омӯзад, чунки вай бояд ки аввал албатта ки агар ки интернет ки медошт, яъне бо мегӯям ки вобаста ба ихтисос, агар гӯсфандчарон ихтисосот мебуд солҳои сол ва як бора ба IT биёй, албатта ки ту наметавонӣ вай омӯхта. Вале биё гирем як бачаке ҳасти ки ту солҳои сол компютер доштӣ, бозии компютерӣ мекардӣ, дар интернет сару гашт доштӣ, ҳатто Ризо Гӯев тамошо дори айни замон, ту дар асл метавонӣ ки яъне ҳамон забони инглисиро албатта ки донӣ, агар инглисиро донӣ, ҳамон сертификатсияи CompTIA-ро гири Security Plus-а ва шояд ки ягон ширкати хориҷӣ ё ки дохилӣ ёбе ки маоши хубот пардохт кунад. Вале саволи ба ту бармегардем ки оё арзандаи рафтан ба донишгоҳ дар назар дорам. Дигар сабабҳоро намегӯям, сабабҳои ҳуҷҷатгузориву корти истиқомат гирифтан дар кишвари дигару зиндагита сохтан дигар не, ин дигар гап аст. Вале барои гирифтани ҳамон илм, дониш, оё арзандаи тарки кишвар ҳаст? Ин савол ту бояд худ ҷавоб диҳӣ. Барои духтур шудан ош шавад рав, барои ронандаи ҳавопаймо шудан чаро не донишгоҳ 4 сол рав, барои полис шудан 6 сол рав донишгоҳ, чунки ту сару кор бо инсоният дорӣ ва ҷони инсон дар даст. Агар як хато кунӣ, инсоният, як инсон ҳаёташро аз даст медиҳад, ҳамчун духтур ё ки ҳамчун полис. Вале ҳамчун барномасоз, ҳамчун муҳандиси шабакасозӣ, ҳамчун як шахсе ки танҳо сару кор бо технологӣ дорад, рафтани донишгоҳ барои 5 сол, ман фикр мекунам идеяи хуб нест. Албатта ки бо мегӯям ки донишгоҳ туро меомӯзонад ҳамчун инсон калон шавӣ, ҳамчун яъне даврҳои хуби донишҷӯ дошта бошӣ, ин зебост. Аз рӯи фактҳо ба ман хеле шод ҳастам ки ман рафтам гирем. Вале маҳз барои дониш агар гап занӣ, худат дубора фикр кун. Вале ин мавзӯи калон аст. Хоб, Мунира. Салом Ризо ҷон. Салом ба Мунира Яҳёёва. Привет. Привет SDTT. Ман зиёдтар англисӣ ва олмонӣ меомӯзам, камтар арабию туркӣ. Ташаккур барои мотиватсия. Шод ҳастам ки ягон маълумота ҳам бошад гирифтед. Хоб, Veladze, Tamash Validze. I'm sorry, but I don't understand what that means because I don't speak Georgian. I've never been in Georgia. I don't know how it feels to be in Georgia, but you know, please speak in English, Russian, Persian, Tajik, Polish, or Spanish. So these languages I can understand, but I don't understand Georgian.
Месси Лионел. Ванси бухгалтерия мехонам, меомузум, аз чӣ сар кунам? Баросӣ намедонам. Боз мегӯм Месси Лионел. Ман ҳамаи ихтисосҳоро намедонам. Яъне ман дар хусусан аз IT-ро гирем, ман ҳамаи забонои барномасозӣ, ҳамаи вазифаое ки дар соҳаи IT ва зерсоҳа ҳастанд, ман намедонам. Яъне шумо фикр накунед ки IT танҳо як соҳа аст. Не, зерсоҳаи муайянро дорад ва дар ҳар якта ин мутахассис бояд будан дар кор, то ки ба саволҳои ҳамон чуқур ҷавоб додан дар кор. Мутаассифона ман дар бораи якси ягон маълумот надорам, вале медонам ки як барнома ё ин ки сомона ё ки як софтвер биёрем, як барномаи нармафзоре аст ки барои бухгалтерҳо ба фикрам кӯмак мерасонад, то ки корашонро анҷом диҳанд. Вале мутаассифона намедонам ки чӣ тавр онро омӯхт ва аз куҷо оғоз кард. хоб ҳозир Панҷшер аз охир ҷои аввалро ишғол кардааст. 2 ҳосилот 3 хуҷанд. Бача чӣ хел аз охир ё ки аз охир фаҳма? Ҳей Ризо, ҳей пахта. ЦСКА Помир ва Гулбук. Окей, якум куҷо? Якум ЦСКА Помир. Вау. ин тавр бошад дар лигаи якум ё ки дар лигаи олӣ? Дар куҷо? Гулбук, Истиқлол 5. Агар Истиқлол бошад, пас ин лигаи олӣ аст. Наход ки Истиқлол ҷои 4 бошад. хоб дар донишгоҳ ба мо аккаунти Coursera додагианд. Бепул метавонем курсҳои IT хонем. Сертификатҳои курсҳои тамоми кардагӣ дар LinkedIn дар саҳифаи худ мепартам. Афсонавӣ. Агар ин корро кунӣ, дӯсти меҳрубони ман, big coach, that's fantastic. хоб Ризо дӯстам, ба ҳаматон суҳбати хуш, мутаассифона ба кор бадан. Дӯсти меҳрубон Шариф, ташаккур барои буданат, барои вақтат. Графический дизайнер омӯхтанием, аз куҷо чӣ хел сар кунем? Нигоҳ кунед дӯсти меҳрубон, ин саволҳое ҳастанд ки аз аввал аз Google пурсидан дар кор, баъдан ҳозир ҳуши маснуӣ ба мисли ChatGPT. Яъне онҳо пурра бо гап мезананд. Мутаассифона ман дизайнери графикӣ нестам ва ман наметавонам ба ту гӯям ки чӣ тавр аз куҷо оғоз кунӣ, вале ман метавонам ба ту гӯям ки дӯсти беҳтарини ту ин метавонад Google бошад, ChatGPT бошад, ҳоло AI-ҳо зиёд ҳастанд. Вале ба фикри ман ки ба ту кӯмак мерасонанд. Дар коллеҷ бошад сертификатсияи Cisco. Вау, ин афсонавист агар Cisco бошад. Пас ин дӯсти меҳрубони ман, big coach, дар куҷо таҳсил мекунад? Дар кадом кишвар? Ака шумо курсҳои забони англисӣ тайёр намекардед, мо аз шумо мехардем. Мутаассифона ман боз мегӯям ки вақт надорам барои эҷод кардани курсҳо инглисӣ, вале ман 100% ба ту кафолат медиҳам ки бисёр ҳастанд. Барои мисол забономӯз дорем ки забони инглисӣ доранд. Яъне тоҷикони сайёра бисёр аз ҷиҳати омӯзгорӣ курсҳои зиёд омода карданд ва ҳатто бо забони русӣ ҳам зиёд аст курсҳои инглисӣ. хоб чаро ба айтиомӯз хиёнат кард? Не, ба айтиомӯз хиёнат накардем, танҳо брендашро иваз кардем. ҳоло ном дорад donиш.io. вақте ки itiomus.com менависӣ, туро ба donиш.io мебарад ва то ҳол ҳаст, лоиҳа то ҳол идома дорад, вале бо номи дигар. ташаккури зиёд барои маслиҳатҳои муфид. Мешавад як суҳбат ташкил кунем дар ояндаи наздик, яъне суҳбатҳои шахсӣ бо Ризо Гӯев ё ин ки суҳбат дар пахши мустақим. Агар суҳбати шахсӣ бо ман ташкил карданӣ бошед, бале ба соҳонаи rizogev.com равед. Ин соҳанаи расмии ман аст ва дар он ҷо дар макони контакт ё ин ки пайвастшавӣ ба Ризо суроғҳои муҳими ман ҳастанд. хоҳиш мекунам, вақт тақвими ман аллакай дар соҳонаам аст. вақти рӯзои чоршанбе ба фикрам вақт кушода аст. метавонӣ ки вақтро интихоб кунӣ ва суҳбатҳои дӯстонаи шахсӣ бо ҳамдигар суҳбат хоҳем кард бе ягон мушкиле. вау, Ризо, дараҷаи забондоният. Сипос барои суханони хуб. хоб Ардашер Хуршед, кадом давлатро барои муҳоҷират тавсия медиҳед? хоб яъне аз муҳоҷирати чӣ гуна муҳоҷират? Чунки муҳоҷират якчанд намуд мешавад. барои зиндагӣ пурра рафтан, ё ин ки барои кор, ё ин ки барои таҳсил, ё ин ки барои як маконе ки танҳо равиву хушбахт бошӣ. Ин макон танҳо кишварҳои скандинавӣ ҳастанд, ба мисли Норвегия,
دانیا و شوئتسیا و فنلاندیا اینها توانستند که همان جوگی ها رو میگن آدمان بخونه ها رو مشکلی آنها رو از بین برد معارف رو مشکلیش رو از بین برد ولی انداز زیاد مسپاری قریب 50% معاشت با انداز میرود ولی من فکر میکنم که زندگی خوب خواهی داشت ولی اگر خواهی که میلیونر شوی یا که همان مبلغای افسانوی کار کنی پس تو باید با آمریکا روی کشوری که انسانیت را آورد یک جای کرد ولی دشوار است زندگی در آنجا اگر که کار نکنی تنبل باش اگر زندگی دشوار است در آمریکا و با مثل بناها در قد کوچه میمانی ولی اگر زندگی صلح و آرام خواهی داشت اکنون هر کس وابسته از خودش است ما توصیه میتونم که رو 4 تا گوسفند گیر و در یگان جا گوسفند چرانی کنی خوبتر است نظر به کارپوراسیون آمدن و برای مثال من 4 سال میشود که در زندگی کارپوراسیونی دارم همه وقت شادی نیست در اینجا خب انگلیسی رو آموزم بهتر است یا چینی البته انگلیسی و بعداً چینی چون که من باور دارم که در سال 2050 تمام زبان ها از بین میبروند یعنی متاسفانه حتی زبان تاجیکی در کارپوراسیون بزرگ دیگر کسی صحبت نمیکند این زبان ها را و 3 زبان میماند این یکم زبان انگلیسی است دوم زبان چینی است و سوم زبان اسپانی ببینید اکنون توضیح گفتم میتونی که هی ریزا این همه افسانه است ولی امروز تکنولوژی AI زبان انگلیسی را در درجه اول گذاشته است اکنون زبان چینی چون که چین این یکی از دیگر سوپر قدرت است که با آمریکا رقابت میکند و زبان ویو همه وقت رقابت پذیر خواهد ماند با انگلیسی و البته که اسپانی چون که در آمریکای لاتینی برای مثال آرژانتین، ونزوئلا، کلمبیا، چیلی اینا هم با زبان اسپانی صحبت میکنن و همین 3 زبان میتواند که خیلی انکشاف یابد و قریب هر یک شهروند سیاره زمین زبان انگلیسی را خواهد صحبت کرد در 2050 اکنون گونه پیشگویی میکنن متخصصان چون که حالا ببینید همین خصوصا تاجیکستان رو اگر گیریم 20 سال پیش کسی زبان انگلیسی رو نمیدونست و اگر کسی هم میدونست این خیلی افسانه بود فانتاستیکا بود که این بچه زبان انگلیسی رو میدوند ولی حالا این نرمال شده است دیگر تا وقتی که 5-6 زبان دانی با یگان کس نمیگد که بچه زبان دانست و در یک 20-30 سال آینده هم همین گونه خواهد شد که دیگر مردم زبان انگلیسی رو حتما میآموزند حالا هم در بسیار از کشورها این حتمی است برای مثال در لهستان در آلمان در اروپا این هر یک کودکی که 18 ساله است با زبان انگلیسی گپ میزند در حالی که زبان رسمی کشورشون انگلیسی نیست خب اکا همون کورس گفتگیتان برای برنامه‌سازی با طور آنلاین یک مرتبه دیگر میگفتید و قید کرده گیرم خواهش کدام کورس یا که سامانه کورسی را در نظر دارید لینکدین لرنینگ برای مثال وای دوستی آنلاینی دیگر از قزاقستان گفت کورسرا که با من پسند است و یا اینکه یودمی کورسی سکیوریتی پلاس اگر که برای کیبر امنیت گپ زنی سرتیفیکات یعنی سرتیفیکات سکیوریتی پلاس نام دارد از کامتی که برای پیش از آن که با سکیوریتی پلاس روی اگر نوآموز باشی در آیتی خواهش میکنم که اول A پلاس کار 1 A پلاس کار 2 را ببین و بعدا با نتورک پلاس رو و بعدا با سکیوریتی پلاس روی می شود ولی یک بار با سکیوریتی رفتن شاید که با تو مشکلی آورد چون که تو اول باید چیتال کامپیوتر رو آغاز کردن حتی ITF پلاس باید تماشا کنی خب چرا اینقدر ضعیف است پلتفرم چرا AI ندارد رقابت ناپذیر است نسبت به ستاپ تاجیکی بله در مورد ریسکیل میدونم اکنون نگاه کن دوست میرو من هرگز پلتفرم نساختم هرگز استارتاپ نساختم برای رقابت یگان کس نه من هم وقت شد هستم که هم زبانان من هموطنان من از من بهتر هستند براستی ریسکیلز درست میگویی بهترین پلتفرم آموزشی است اگر آن رو مقایسه کنی با دانش ولی هم وقت هر یک کاری که من کردم این برای مردم نبود این برای رقابت و مقایسه خود نبود بلکه این برای خودی من بود بیاگیرم من تنها میخوام که یک پلتفرم داشته باشم که از من است یعنی من ساختم آن را و اگر آدمان استفاده برند نبرند این مشکلی من نیست از من تنها ساختن است و البته که ما حرکت میکنیم که در آینده AI را علاوه کنیم و نمیدونم بهترین آموزگاران رو جلب کنیم
вале барои ин кор кардан лозим аст ва ман фикр мекунам ки ҳоло мутаассифона ман ҳамон вақти муайянро ки ҳаст дар болои платформа нагузоштаам ва мисол ба дигар стартапҳо ба мисли Reskills метавонанд ки дар бозор моро пеш гузаранд, ҳатто метавонанд ки бозори тоҷикистонам бароянд ва ин беҳтарин аст. Ман хеле шод мешавам ва ман ба онҳо муваффақият мехоҳам ки тавонистанд як платформаи тоҷикиро созанд ки ҳамватанон истифода бурданд ва ин ягон ҷойбадӣ надорад. дӯсти меҳрубон, баръакс ин зебогӣ аст, чунки ба мисли мисол мо бар инҳо агар 150,000 та платформаи омӯзишӣ бошад, ин метавонад ки якдигарро маҷбур кунад ки бо беҳтарин платформаи омӯзиширо барем ва омӯзишро онлайнӣ кунем. ин зебост ва ман мехоҳам ки турам оғоз кунӣ ҳамин гуна платформаи омӯзишӣ, турам беҳтар кунӣ, аз мада наворҳои зеботар кунӣ, аз мада мақолаҳои беҳтар нависӣ, аз мада зеботар забони тоҷикиро суҳбат кунӣ, аз мада якчанд забонҳои зиёдтар омӯзӣ. ин бароси ман шод мешавам, яъне барои ман ин илҳомбахш аст. خب در دانشگاه میخواستم در کار دیپلمی فلات برنامه سازم، چون که میخوام در آینده فلات برنامه سازم، لیکن گفتن نمیشود. این موضوع برای دانشجوی کالج است، نه برای دانشگاه. این موضوع برای دانشجوی کالج است، نه برای دانشگاه. فهمو این زیباست، یعنی موضوع AI حالا خیلی هم گرم است و اگر که دیپلمات رو در AI نویسی شاید که بهترین کار میکنی، چون که الان اکنون برای مثال فلات React این سالهای 2020 خصوصا 2022 خیلی مشهور بودن. خب برای چی در بازی‌های بارسا و چلسی اشتراک نکرده؟ اکا یا کردگی هستی؟ نه، متاسفانه تا حال امکانیت نشد که با یگان بازی‌های آنها روم، ولی در نقشه دارم که با بارسلونا روم وقتی کامپ نو رو میسازن، اسپاتیفای کامپ نو، و یک بار اشتراک کنم در این در یک از بازی‌های بارسلونا. اردشیر، من فکر میکنم که دشوار بودن زبان چینی و کمونیست بودن آن یکی از مانعهای کلان شدن میتواند برای جایگزین زبان انگلیسی شدن. نه وای ببینید، یگان زبان با مثل انگلیسی نمیتواند دیگر رقابت. امروز انگلیس ها یا که انگلیس زبان ها گیریم دنیای تکنولوژی را گرفتن. ببین حالا چین میگویند که چین هرگز با آمریکا برابر شده نمیتواند در تکنولوژی. اینترنت از خود آمریکایی آغاز شد، از همون ارتششون تنها برای اینترنت رو یک شبکه ساختن که تنها برای خبردهی در داخل ارتش باشد، ولی ببین چطور بزرگ شد و ما تو حالا صحبت داریم. یا که ببین اپل، گوگل، مایکروسافت، این همش شرکت های آمریکایی است و همه اینا انگلیس زبان ها ساختن و چین تنها کپی کرد. برای مثال مرسدس و بی ام دبلیو، همه محصولات های اروپایی را هم در چین حالا استحصال میکنن، ولی به هر حال پتنت از خود اروپایی است. برای همین من نمیتونم گویم که چین یا که خصوصا زبان چینی جای انگلیسی رو میگیرد، ولی جای دوم میتواند بودن. این تنها اندیشه من است. خب درباره چی گفتنی؟ درباره چی گفتنی؟ خب دوستان مهربان، با فکرم که 2 دقیقه دیگه صحبت میکنیم. 45 دقیقه با فکرم کفایه است، چون که شام هم شد، بگاه شد در گدانسک و من هم خیلی هم خونه خوردم. آیسته آیسته قدم زده خانه میرم دیگر. ولی زیبا بود صحبت کردن، امروز گرم بود صحبت. پزمان شده بودم دوستانی آنلاینی را. درباره خواهش میکنم سوالات رو پر نویس. اگه من فکر میکنم که شما هرگز غمگین و افسرده نمیشوید. همین چیزه چی ها؟ نه اکنون علی بفایده است وقتت رو گذاشتن در غمگین شوی. حیات خیلی هم کوتاه است برای غمگین بودن، نه؟ این آشنا را ببین، با ولوسپدش شاد بوده، گشته ایستاده است، پروای غمگین شدن ندارد. خب تشکر زیاد دوستان عزیز و
شبی خوش شبی خوش شبی خوش با گام میزنیم یگان روز دیگر باز صحبت میکنیم دوستی آنلاینی تشکر زیاد شبی خوش